di kubli shibon pedang subhabi fish po ni ke YouTube channel chona di mentak sengi bor pen fi ke house ke badan merchant bat ke Tripura University long lagunum no prane kendai kilometer te ke bai auto kinchim tang arpo na ni shido sha Tripura University di kani kandi kalan ke ban le sha ke house nani haru hage house lagunum no na la minute ban daga kali ti tang shiminit cara kala apoy tidak kejat pada kalawan shim hado sound san minit ma di mentang ina apoy ni simple di nani pada kan kadon sekoi pada ka lat long ki gate bolong kumni itu tu simple kira ong be ka first gate di kadon sekoi pada bagi ong ka second gate di mentang ila apa kini ke second gear long haniru kan kadon ke guest house long kador ke balai spa di ke pair pada ketiba shikmat ke bangan spen fi mentang kini ke video kan di ke south spa di ke jingi pair ke di long ke kini ke banungkong ke di ke lai spa long ke ying ro kini de ke ying tin di kandet kan kam saat long bade dekat tin dama di kador kambiang ki jika balik sabar ki toilet ro long kindon bi sabar jong ka kaying kan jong ka guest house di kani bre bang pen mentai sia long ka kata bahasa spa kan di ke pengkana bat ke kamera zoom kan di bi hapo kamera kemudian kindon hi kiba shalor ni kiba shapor kiba di tang lai spa nga di kemudian ke toilet mat ke kamera zoom kin di be sabar kan long habar jong jing khang jengai di kadang hap ha hapo jong ka yeng be hi mdir kum tu ka banangkong di pihak bali sabar jong ka yeng di kini ku ar kan di be hapo ka yeng be hi di man medi ero dang kham singai hi man le di ka doro ka babeng di fila ban pe ka kutu ka guest house kutu ka bastem bang ban eventan kam da jingai so ni ka kutu ka de ka guest house di kani kan de ka minggen ni ka gate bandung spot di guest house di ya tangan ni dalam fish kan ke guest house ni don't know we are live boom tu apa kan dia kelanti ban li ke guest house kan dia second gate jongka guest house di findong ni fin page ke cing internet jong dia jaka fisngo kumba don chisnong la jong sngo pengat sngo long semua beri don bisa kita nong kendong mah di mentang ini rumah ini ke guest house nyimpen EV tang kini ke sabar ketu kini kan di Chong Baptist Church di kini ke kentai bahasa ni ki on commission pompong ki bobon hi bahasa ki di Kristen di finishingan pin suk bahar apa sini